Anya laki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Ure arkila o ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So may mawag. So kung nagkano ije trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na lada kita. Ah, anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagat-gatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito ka ibagbagam? Ala, ingkan. Tagawid ka matlang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok nga min ti ugali day ja aroskat. Ha? Nagat-gatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nung kasjay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit de taadan na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Ikal si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Hagyaman ang kiti pa nang itulod mo kanyak. Aging ganiti balay Manong Rodel. Awan na nyaman na, dinggo. No dagiti daddo mga mina tricycle drivers. Masadot damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay pud no day tamano. Mala, alaang mo day ti bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito ti bariyak. Ne, 200 pesos matayta. Nakadun ngay. Ang laki ting. Payamon. Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo dito iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman na nga ruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya. Tapay kanayon kamatan amala daw nga agawid. naikan bakit? Sa dino ti paggabwa ka sa bali. Napanak ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balayda. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, apay, ada ka di parikot iti dayta? Ay una yan. Nagado mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas akaipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gayja balayda. Nagadum, laga. Sapay na gadya tao kat nagat-gatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama,
Ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon. Kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin mo na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Ah? Nalabas mo, dahi tapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana kung agpangadwa amang ngipos itiruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga arabedan. Tamangan no si kaki di ti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel pailaang. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diyak ka amaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw, iti sagpitan nila kay maw. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napanagayim imbagbaga iti kaaruba, agargaryak kano nila kay na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kay na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun day apilang. Ay, saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbaga iti tattao. No di na kayat ngay darom ko. Awan pa managnag na, ngamkas jaykit din, ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kay na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga iso ka pa'y kumaamat gadan nila kay na. Ngam sa bali matgam ti panangipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang si Kati pag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napanamutla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan numanong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas ti pa nagpampanunot na. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Kat siyak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takayit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pailaang ti pilyag? Anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apa yang kasta tilang ang bagay? Ata ka di parikot? Gusto lang nagsangsangit ka mo eh. Agpuno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo.
May sa kadakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya lakid din ay day tang ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Oh, mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik piyag ko nagtumat. Saan nga parang ititagtagainap ko no saan apudno? Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. Noad naman ti rumbangag butang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat ngam day takit din nalabas a panagim-imod mo ti ipagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryan na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikakman ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa danana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain. Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa tadwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ibabay nakadata. Ay, ti okis ti sabana. Ukis. Nagawan mo na ba na? Talagang nga impose na ti rupa ta? Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga mare. Kitaam kat nagatong tinagkongkoment Awanan, nadadaolan tinaganta namin pinsan. Gapulang itinalabos a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunamot lang no kaaagaw ti asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar, kampusan ko. Awanan ka mag-itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap mi amang agaw kan kuana. Maawatam? Anya? Nagturad ka mo tanan ang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma. Ikwa. Hay napilang. Insecurities mo laang dayta. Iso akilo ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamot lang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarum ka man? Ay, kwa mare. Saan ko mamat Indilit ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga si kapilang? Ura indilit mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mapalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amon anyat may bangak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta si ka kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, husto ni Rose, itinaybaganakan ka. Day ta panagimimon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita.
Anya nga ita, pakaidardaruman pa yun dahi nga aramid mo. Ha, sulbaram, dahi nga problemam dita. Ha, saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay saan? Saan ka malalay tawan serbina apan nakisan saritang bilang. Tapno amom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uray niya pa iti lablabidam dita. Nalpasan na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti ropa mi iti Facebook. Agasa man ta amin mo ta na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo aya nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam sa asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakam mo't ati maibabay na kasi tinarabit mo. Nilaki din. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau kat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot ko nga rod, nana. Kasano ngay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nangipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pakay kulungam. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Bareng adapay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound intun bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano agabsent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang? Sigurado ka. Wan ka di. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Wan gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. 7 months matan, iso ang mabalinan ang makita da. Paul, makapa-excite mo bakay. Wan nga rod, uray siyak, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakadwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oras siyak laeng. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your ornungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Iso ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumatan kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si regalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan. Anya lakit din.
Nasabat ko ni mayat itay bakit. Kasta ka di. Kasi ka ngay mayat. Kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige. No day tati ko nam. Sa anak pa nga rot asumrek iti trabaho indon bigat. Rumbang laang. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama ka amo adagos. Magagaran akmatan iti day tangay imbagang bakit. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin nga anak ta, lakay. Ay na, nakaragragsakak man iti dayta nga impadamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit dimot. Hadya kaya ti karding anagan na. Ha? Kitaan niya nga rin ti panagan taking kwa na nga eh. Itan, ti kahit ko anagan na. Saan akarding? Sige, no dayta ti ko na bakit? Itan, mayat magkidi dayta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ha? Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? Apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak no di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wen bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala ibatim latta. Taitid ko iti rider no adayag na parcel mau. Adtoy nana. Kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ije balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba ila nagastusan? Si Kaki Dimit, mare. Katwan mat, sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king ka bakit? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamoy, no bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga yurnungan tati panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana.
Ayaw na. Husto ka iti day nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anday gatang iti vitamins na. Saan na napatag kada tarag ita gender reveal. Practical ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaelanda. Ay, No kabaelanda agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan mare, nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan yo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti taddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala no si siyak lang? Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain mat akadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga min di naurnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pay. Ay, sayang. Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, wun mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan mare. Ha? Amok nga min ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ha? Bongga naman. Ay wan amare. Sana mabali na simple laeng. Si kakit di mat. Ha? Ay wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasa kita yung balay da. Iso na lahing tanak ko na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit di ah. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapan laeng. Dayta ti pudno. Mare, anya ka din day tang hipagbagkam. Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Anya? Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga ado ti laban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay.
Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso saan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti naramid ta. Saan da nga afford. Pangaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin bakit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan bakit? Naka-withdraw ako. Iso ari di amin, hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. Wen, naisagana kami nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Anyot mo pan mo aramido ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya? Umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay ng laki dito utang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngamsaan man. Una ang madagiti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka iti usarim nga gana. Kat nakagasgastos kamat iti napalpala pa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang dakin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam dumdas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari. Pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana. Amumat masikog ka. Nagurnong ka kuma. Agam saan mat. Naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya? Kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan. Awan ti may pautang kuken ka. Ada kwartak nga madamat na patag apang usarak. Dayta ti maganab mau iti kina-irresponsablaim. Adaw tinasken nga iurnongam ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo nanyat ibagak itaken ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas na ngay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si Duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka.
Saan mo nga amo nga usaren, dahil panunot mo. Anya? Itam ni Mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaren na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asan mo't nga importante. Tsaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Husto ka, Mila Bakait. Itang amin ti kasarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan may gani pari magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Ah, Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. ni bakit mo? Ayan laki dinaya tayo sawak. Tulungan kanto, into nawan papanan may gani pari magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni pari magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti si daon tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ah? Makipangan ka lang arudan. Mangyawid ka pa'y. Ha? Nagmaditi ka sa tangaramid mo. Agasam may day taka ng pare durang. Pinunumot ni tikas taon ay tapalataw. Arig na kay aglupyasan. Husto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lang talagtagta ka rin. Mangantakit din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya? Ay, anya laki din na kinarawa day ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing. Pwede tikas tangar, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Nga lalala, mga tagarudan. Inak pa'y mangala, intun malpas ko, tikan ka lang. Kurang pala ito pare magdaw. Ala, makamo ka pare. Basta intun malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamo ka. No kaya mo pa iti mabati dito. Un pare, awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti kanak, intun madamdama. Mangisupot aktumatan iti si dami, ije balay no kaskasano. Alam dagito mera anak ka. Ingka pelay karga jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko tagita nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito saan ni nanang mo? Simbang pwedeng anagapo di palengkay. Ingkay abalan, tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo mutla garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to ka. Buy-buya matlatat na kita makan. Mangan ka na ah. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Intun ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kat no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti,
Panagbisin ko no awan punsyonan apakidarayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya kaditi ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ala, ibagayo dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung nga ibaga tapno sa anak amauti. Iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ha? Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ayan nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamot makibonsyon ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Tulong tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magagyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka di dayta paray. Sila napatingag pa iso Ko ha paray, nadamag ko nga. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbigan. Pudno ka te. Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumorot ka niya. Uwan pare, makandaytan ko naman. Anya laki din pare Dorong. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pauday? Uwan pare, karnidaytan ko naman. Anya laki ide. Sige nga rod paray. Dagasin naktulatan niya balahin ton bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Uwan pare, namnamaam asa anak amala daw nga umay. Tapno saan ta maibusan, sayang ti karni. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay, katnapan man nagsapulan iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdiyay mati kayat ng aramidan. Maala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti examyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan ije pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasita ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan di kitain na kiti tattao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan timakan. Awan bibiyang ko ka dagiti tattao. Mangandamot ngamin ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka na ano pa'y ti makan. Umay kaki din pare, agawid tan. Nabsuga ka. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya.
Talaga ka de, nga awan babain mo, duro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na nang. Awan mo dakis wano madingay naramit ka. Kasano ko maakunayo ang mga ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti matang dagiti tattao. Apay, saan ka de, amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan madingar aramidag. Iso adida kon pakasikuran pa. Baybayan nyo ag sa ulat na nagita at tao kayat na nga ibaga ti kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka din nanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya kidi. Aniya? O, at ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas itisigod napan manen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan dengdenggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bay am anak ko, kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di naman ti papanamlakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain. Inak manen makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alisto ka abumakit mo kasta. Sige, sige. Hinako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba ka? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka mag-itipan na turog. Bakit tulungan na? Nagsakit na yung tiyan ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Oo. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man, garot bakit tarasam? Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit tiyan ko. Ala, mangan kan duro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mo ila adagos iti ospital. Huwag garot bakit? Mga pengay. Natingmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanya bakit? Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit? Sa pinagado. Ay, yung ngawin mo na banglis gayam dagijay bakit? Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumantikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit? Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit yung siya na pasama kanyak.
naimbag man ta nakapasyar ka. Pare, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka magagamit ti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. Nuwa pa nagsakit ti tiyan mo pare. awan nga rin pare. Nakababay na dyan napasama kanyak. Sa pala ko pare, tagnakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan napasamak yung ka. Awan pare magnaw. Jakton kayat ti mapalmakipon siya. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Biết dùm cười. Đọc thử nghe. Đọc thử đi. Nghe nói giỏi tiếng Anh lắm. Về tiếng Trung. Giỏi tiếng Trung. Thì có giống nhảy tiếng Trung không? Đủ. Lớn không? Hoặc là bằng 1 phần đô. Lớn. Qua đi ra. Qua đi 5 cái đèo. Ôi 5 cái học chui đèo á. Nó có thui đúng không? Đi vô. Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia tôi ngán ngán. Ngán tiếc này. Không có cầm gì quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung em nghe cũng được không? Xài đấy này quăng chảnh cái là xài thì cũng lắp đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì. Cái điện thoại sẽ quay chứ quên. Không có quay được chứ. Cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người cho tiện. Hôm qua đi là sờ băm xoài, nó sờ băm xoài. Ngọt không? Ngọt cũng đi. Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín giờ. Chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ Đóng anh luôn. di chuyển đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bà gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Ông cái tiền gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi Nói vậy review lại kể lại là câu chuyện nó cười như nào hôm nay. Sao Anh bắt vậy. Chịu luôn, vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Tôi biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào nó ấy đúng không? Em kể khúc nào mà Duy Bồ nó cười không? Là 1 năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ô nói nó tin rằng 1 năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại cái chơi cả 100 lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì vô phản loạn luôn á. Không, tôi hỏi chụp hàng có mấy thằng trẻ nó quen với 289 hàng triệu nếu là nó đẹp trai. Cấp màn hình là không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai thì suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen đó đâu. Ủa còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi nữa sao bà? Ủa tại sao? Ý là Tức là trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần ra. Không, đâu cần ơi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng, Còn đúng. 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có thêm tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa thằng cu mình nó nhận tiền bên bông hết. À. Nó những hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Thằng Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 1 phút. Quay mấy sụt nhưng tin cắt ra chia. Má, $5,000 của tôi. Má, thì tự nhiên xui vãi luôn. Đúng là con gái, giống như con gái nó xui. Tự nhiên thừa. Nhưng mà nó sự thật. Phục quá. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Gì còn mà em, tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi nhé em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là ngoài nó là kiểu y chang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá.
Không, mấy đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, chỉ là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi, chứ chung đi trung tâm thương mại là gì đâu có đâu. Làm gì có trung tâm thương mại mà đi. Nghĩ là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Với ai rồi đi phải là gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn. Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Rồi lúc đó Nàng uống ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Hàng chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ông nó dễ lên lắm, từ từ không đâu. Em lên này làm cái khác. Thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì vô nhát nè, chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Qua nhiều xuồng anh. Áo luôn. Chết.